La
kuhlala khona izindiva kuthi kuseduty la kugcwele khona izindiva kuthi kusegospel la kuhlala khona izindiva kuthi kuseThembisa la kugcwele khona izindiva kodwa sinkanisa babili eyakho munye umusa sose yangena kumunye umusi mfana wami wadelela mina akekulunge mfana wami wadelela mina akekulunge mfana wami wena sudelela mina akekulunge mfana wami wena sudelela mina akekulunge mfana wami kodwa sinkanisa babili eyakho munye umusa sose yangena kumunye umusi mfana wami wadelela mina akekulunge mfana wami wadelela mina akekulunge mfana wami wena sudelela mina akekulunge mfana wami wena sudelela mina akekulunge mfana wami hayi futhi babuza ukuthi abadala madoda bathi kade dlula bemhleba laba bafana babuza kunjani hayi lami bese ngifakaza ngithi hayi abafana laba mnangazi kumbe babuza bengadlanga noma badesha ngani ugolokho madoda hayi ngoba into abasenzayo sebegcozela abadala indedi indawo yonke madoda bebathembisa ukubatshaya hayi bafana mani hey awusabulo fana kakhulu nawe jabu kanye layo umdala wami usagaba phansi khona lelo khuluma madoda ake libakhuze labo bafana madoda kodwa ingubo zakho mdala mafiko umthetho uyavuma madala wathi tufuthi usuthinte mina mfana wami wathi tufuthi usuthinte mina mfana wami uzolimala wathi tufuthi usuthinte mina mfana wami wathi tufuthi usuthinte mina mfana wami uzolimala hayi futhi izikandale yangona madoda basesibakhuza abafana sazi wena mani awubuke lapho besidanele mani bakupho bhuti abadala madoda basesithaka nje ingoma madoda uyamuzwa umzazi awukhuphuke njalo mzazi musuye sislima mani alele we dube umalume madoda